Hi everyone. I recorded a short conversation with my grandma, Bakayela, talking about her youth. I found it interesting and I thought I'd share. Some of the words and phrases she uses are dying out, but were quite common in her generation. Hope you like it. Kako si rekla da se zovu te cipele? Točkare. Točka, gume, gumane. To nije ove piroćanke kao što se zvale piroćanke. Što sad uzmaju, znaš, one, pa zovu gumanejaši. Nije to. Znaš. Nego to je bilo, točka se pravi i one se kopčaju ovde i tako. No, ideš u tome i na igranku, ideš u tome na vašelj. Jer imala sam stariju sestru, njoj se mogli kupiti te piroćanke. A meni ne. Jer nije smjela, mlađa sestra, čerka nema plavu. Ne. Ja sam sa mojim točkarama znala da ono kao na krivina na Miškovića dolna. To je igranka bila svake subote. Jela je znala svake subote ide na igranku da vodi kolu tim točkarama. Nisam manisala, nije mi smetalo. Nisu mi momci manisali. Nego sam bila kolovođa, tata plaća dok može čerka da vodi kolo. Možda igraš, kaže, tata plaća. A danas kupiš detetu i ne znam, patika besna, cipela besna, ne valja ovo, ne valja ono, nemamo, gladni smo, drž dede. Nije tačno, nego deca su razmažena, besna i nikad zadovoljni. I nikad nisu zadovoljni sa sobom. Čovjek ako nije zadovoljni sa sobom, on onda neće biti zadovoljan nikad i ne može nikad biti dobro. Ti u tim točkarama se spuštaš niz sneg. Klizam se, to su bile skije. Ako sam već uzela skije su bile od daske. Obične daske, od perde mi pravili, udarimo samo gumu preko one perde. Preko kajši, cipele, te točkare su i tako. I onda na tim skijama se skijamo. Mi se skijamo na stroje. Znaš, to ti je to. Tako se živelo. Tako se radilo. A danas, šta radiš?